kuba seRoma sahluko 8. Ngitojabula uke utinikete ngokuniketa le homework yekuthi sihambe siyofunza sikwetayele lokufunza njengaloku sike sathola ukukhuthadwa kakhulu ngolabo lesima nabo la ukuthi asikukhuthalele kufunza imibhalo. Noko ngeke ngithi funza lokunengi kepha nje mawungafunza kusuka kusahluko 1 usukela ku verse 1 mase ngisahluko 1 sekungaba kukhulu ngale kwaloko lenzaba ifika la kuba seRoma 8 nje isuka kusahluko 1 icishe ibe semkhathini walokwendekile before iphindze ibe semkhathini walokutawukwendeka isemkhathini webantfu laba mixed group labavelako banu betive nemajuda kanzi mase uchubeka sahluko 9 na 10 kungathi kakhulu sekunemajuda lekukhulunywa ngawo kepha lokukhulu ukuthi lencwadzi le ibhalelwe emakholwa lamakholwa beka seRoma akusika ngako ukuthi kubhalelwe libandla laseRoma kepha emakholwa labeka seRoma mawufunda sahluko 1 siyakuthola ku verse 6 nani nikuleto tive nibitelwe ukuthi nibe baJesu Kristu nani nikuleto tive bakusiphi sive siveni semaroma but lokukhulu what singles out lokwenda babe yi-center of focus ngilokuthi akusilo ukuthi baseRoma kepha ngilokuthi bakuKristu Jesu. Hallelujah. Thank you Jesus. Hallelujah. Naba ke labantu lababhalelwako ngafishane nje la kusahluko 8 ngenxa yesikhashana sami ngitawufunza nje lo verse 1 na 2 sekude ulahlwa. Hallelujah. Thank you Jesus. Yeah. Sesingahamba umgamo lomuthe lapho. Sikhuluma nabo bani? Sikhuluma nanabaya abantu nabaya labaku Kristu Jesu. Utawuphinza ubone ngoba lithi sekude kulahlwa hayi kulabo labaseRoma kepha kulabo labakuKristu Jesu. LabakuKristu Jesu. Sibanjani kuKristu Jesu ngoba Jesu ukithi nathi sikuye. Sikuye ngebukholwa ukithi ngamoya longcwele. uNkulunkulu ngiyakholwa uyasipha lamathuba nekuthi simbukisise lo Kristu lokithi ngamoya wakhe longcwele ngoba ephathini sike saba sephathini yagogo Shabangu amhlophathe nke
wangimangalisa ke wabeka isitulo leside emundu la celeni base bathi angithandaza ngathi ke ngithandazela lithemba ukuthi kulelijaha lelitawuthuke litibika. Siyabonga Maziya usetawusukumisa la. Emva kobolazi lwazi gatsa Gogo Shabang. So kule phathi bonke labe bakhuluma bewuva lokuthi lo muntu longuyena angumuntu la ebantwini uGogo Shabang. Bekungamangalisa ephathini yaGogo Shabangu uve kukhulunywa ngebantu labangasiye Gogo Shabangu. Umoya longcwele lohlala kithi. Kristu lohlala kithi. Ngineliqiniso ukuthi lizulu lingamangala uma ngabe konke kungenxa yakhe kepha kungakhulunywa ngaye. Angahlonishwa yena ngoba simile nje siyakholwa kungenxa yakho. Hallelujah. Simile nje siyakholwa kungenxa yakho Jesu. So ke konke kungenxa ya Kristu lokithi. Ahleti ngamoya wakhe longcwele. Long before there were missionaries labeta eSwatini kutoqalisa umsebenzi, there was the Christ. Long before kube nenzaba emasondo kunalo wabethelwa in eternity. Wabonakaliswa ngetikhathi in the fullness of time. Ekupheleleni kwetikhathi. We bless his name. Sihlabelela singakhathali ngenxa yakhe. Inkosi yehla ezulwini niyaba ngomuntu ebantwini nigeyeze athi nabonindi thank you Lord. Ngikholwa ukuthi imvuselelo lenkulu akusilecala ngemsombuluko iphele ngalesihlanu. Kepha imvuselelo lenkulu ngosukuma uthi Nkosi kuncane lengikwentela kona. Tincane tibongo tami. Ngeke umiswe iprogram yelisondo ukuthi Jesu ngeke wamendela lutho. Mawade ukuthi kungenxa yakhe. Kungenxa yakhe. Kuthiwa ke sekude kusho sikwaze kwaba khona kepha sekude. Oh thank you Jesus. Kude ini bazalwane? Kude kulahlwa. Kude kulahlwa. Kubo bani? Kulaba kuKristu. Alisho ukuthi labathandaza kunemthandazo ngenini mhla ka-17 lakhaya. Kunemithandazo leminengi lekhona leba khona etindzaweni ngetindzawo. Labanye sebanemagama babitwa ngekuthi hayi sikhulumba semthandazo. Labanye bovula indlela ngoba bathandaza kube bogandaganda noma bongafuni ukuthandaza uyathandaza. Akabongwe uNkulunkulu
lithi livi lakhe akusekho kulahlwa kulaba kuKristu, hayi labathi gulumbe emthandazweni, kepha kulaba kuKristu Jesu, kulaba kuKristu Jesu. Umsebenzi wami ukuthi nigezeke ngelivi laNkulunkulu. Kuze sigezane ngelivi laNkulunkulu kumele kube livi laNkulunkulu leli tawugeza luchoko lwethu, luchoko lwenta ukhweshelane nalabanye bantu. Kepha mase ugezekile luchoko seluhambile, nalabe sekulimele ebudlelwane khona beyabuya ngoba luchoko seluhambile. Umuntu lonelichoko angacosha abantu, abacosha sibukani baya ngenyanya, bukani bahambela khashane, kani inkinga ukuthi unelichoko. Kepha lwasuswa kuye lichoko, bantu batati buyela kuye. Inhloso yami ukuthi livi laNkulunkulu lisigeze kulolu choko lolu bangela ukuthi sibukelane khashane ngaletinye isikhathi, sibe dudane, kube singahlala situlo sinye, ningixolele nihlale bomakhelwane, kube singahlala kusofa munye kepha sibe sikhashane, kube singahlabela ingoma yinye kepha sibe sikhashane. Inhloso yami ukuthi livi laNkulunkulu lisigeze, sithi noma ngabe lo munye usePitoli, lo munye ukaLavumisa, kepha sive kufuthumala ngoba luchoko lususwe sigezo semandi lesilivi laNkulunkulu, lesilivi laNkulunkulu. Jesu ukhuluma indzaba kuJohane 13 verse 10 uthi noma senginigezile kepha akusinongele nihlobile. Hawu Jesu, mosunge sifakile etinyawo nathi nabo Judas, kepha uthi Jesu nginigezile kepha anikagezeki nonke. Kunesilwane lesimangalisako noma ngiyitele experience ngaso kahle, kepha lesilwane labathi ngichamu, bathi siphume emandini singcolile, emandini siphuma siludzaka kani siphume emandini, siphume emandini kepha siphuma singcolile. May God cleanse us, singaphumi la sinjengachamu. Amen. Thank you Jesus. Amen. What was the problem? Ngito ijuba ibe yimfishane indzaba. Dinengi tizathu kuya ngekuthi utholeni ekufunzeni, dinengi tizathu tekubhala lencwadzi kwalenceku yenkosi. Kepha ubhalela labazalwane bebahlanganyela etindlini kulesikhathi se-persecution, bebahlanganyela etindlini kule kuthiwa ngema-house churches, bekude emasondo kube bangahlangana kanjeni. Mawufunza ngasekugcineni kule ncwadzi uyathola ukuthi bozibani labahlanganyela endlini yabani. Labanye bebanjingile banetindlu leticishe tibe nema-sitting room langema-conference rooms, labe bativulela imihlangano yalabangcwele. Kuletindlu bekuhlangana labanye bangemaJuda, bahlangana bodvwana, nebantu betive bahlangana bodvwana. Leli bandla ngathi linemlandvo ukuthi belingakacalwa ngumpostoli. Kulo kuhlangana kwabo-ke kusho ukuthi bebaqaliswe ngulabanye bazalwane ngekukhuthala kwabo, labaye eJerusalem bathola amalo ongcwele baphenduka, mabahamba bahambisa lembewu, the gospel of Jesus Christ, bayihambisa, bakhanyelwa labanye, labanza kakhulu kwaba bantu betive. Inkinga yabo-ke
umpostoli Paula leyenda lekungilenye yesizathu leyenda ukuthi abhale ngulokuthi kulokuhlangana kwabo bese banekubukela laphasi labanye bebetiva babakhulu labetive bebeva babakhulu ngoba bona bathi banekukholwa kuJesu Kristu ngaphandle kwekwenda religious activities. EmaJuda wona labekagaza ukuthi ngilesingakhi lamhla banaka the holy days emalanga langcwele banaka nekudla kuthi ekukholweni thina asikudli lokho. EmaJuda abuka laba betive athi nina ni weak ngoba niphe ukuthi niyakholwa kepha niyahilela nje ndlane ingulube nithi ipork ngemgcibelo nenda noma yini thina si strong sigadzeni ukuthi emalanga siwagadza kanjani senda neminikelo lefanele ngenxa yenkinga ke yekuthi at this time bebangakatholi sisekelo lesingiso emlonyeni wemuntu longumpostoli lo bekasolafisile kufika kubo umpostoli Paul sewuyababhalela ke singathi lencwadi partly inekuthi it's an apostolic rebuke, correction and encouragement. Labazalwane kuloluchekeko lwabo lwekubukela naphasi ngelwati nangekwenda kwabo. Uthi umpostoli Paul no ayihambi lapha indlela. Akusilo lelivangeli leli. Lelivangeli alisilo lalaba khona kucaphelisisa umthetho. Lelivangeli alisibo lasebangathi bagraduateile abakacaphela umthetho. Lelivangeli la Kristu Jesu lithatha liphuya phasi limbeke ku level ya lo rich, lithathe lo rich lumbuyise ku level bahambe kanye kanye. Uyabaniketa ke le correction ngekuthi sonke sonile siselelwe engadimlo yaNkulunkulu. Noma ngumJuda noma ngumGrek uthi sonke sonile sishoda nganto yinye, asishodi ngemthetho, sishoda ngengadimulo yaNkulunkulu. So uthi lethu umcaphoke ipride lebe seyihlumile. Kona nase simanga ngemidlalo ngake ngaya I think ngathi besihambe nemkama siyangala simenyiwe ngake ngasho bekudlala lamanye ama team adlala ifinal ngalelo langa ganzi lenkonzo lengimenyelwe ukuthi ngiyoshumayela kuyo beyita ungena ngesikhathi kuphela lo mdlalo wasuka umdlalo waya extra time weta lo mfundisi wathi hey Nceko hayi asibambe phasi kodwa takutanyalo asibambe phasi nje kulo 30 minutes lo tawuphela kumbe umdlalo tawuphela bese inkonzo iyachubeka. Awubuke na into nayo lencane nayi labantu bahlangana emidlalweni bahlanganiswa tinkulungwane tebantu, thousands and thousands of people emehlo abo onke abuke naku kwebhola lokwakhiwe ngesikhumba senkomo leyafa. Mawuthi uma embi kwakhe umuntu angasasiboni lesikhumba ukuthi sibhekaphi senkomo leyafa angakwata ngakukhahlela ngakukhafulela ngakwendela yonke into
kuhlangana labanjingile, kuhlangana labaphuyile, kuhlangana labafunzile, kuhlangana labangakafunzi, kuhlangana labancane, kuhlangana labadzala, bahlanganiswa sikhumba senkomo leyafa. Umphostoli Paula kule ncwadi ukhutsata iunity, uthi bekungaba njani thina lesikholwa yiNkosi Jesu emehlo ethu angasuki kuye, ngoba makasuka kuJesu, Jesu akasilo wafa walala ethuneni. Emehlo emhlaba njengaloku nakulamalanga lawa, niyeva bazalwane, nina lena tiko kulamalanga sikwentekani. Kwasho bafunzi bathi, hawu yeJesu wena wathi sikwentekeni kulamalanga, noma kwenteka ihlolo noma kwenteke nini noma kuseta kwenteka. Niyaliva lolo hleko lolo, akusimi. Bathi kusho amabhodi itolo. Umphostoli Paula usinika simemo bandla ukuthi if only our eyes would be kept on Jesus, not on what we think, but only on Jesus, we will ever be united. We will ever be united. Sitakwati ngani ukuthi asisabukanga lapha, sitakwati ngekuthi sicale silwe, sitakwati ukuthi emehla sasukile, because akusekho kulahlwa kulaba kophi bazalwane, kulaba kuKristu. Mase indvodza nemfati mase sinekulahlana, umdali nemntfwana makunekulahlana, umzalwane nemzalwane mase kunekulahlana, ake siphindze sikhumbule emehlo abhekephi. Bhekani kuJesu ngumholi nophiwa kubani bazalwane. Nake nami uvumfundisi lo ngagcina athi sengiyagcina. Azakhohle lo soshito usuyagcina phela sengiyagcina. Ngicela majala ngi3. Banigete 1-1. Akusekho sekude kulahlwa kulabo laba kuKristu. Inhlitiyo yami iyafuna kakhulu ukuthi lo Kristu sithi siyakholwa ngoba sathi emaqiniso ngaye, noma siyakholwa ngoba kunemsebenzi lawendala empilweni yethu onke malanga. Are we experiencing what we believe, or we just know to believe but not to experience? Nami ke ngisatibuka
inhlitiyo nemthanazo wami usekuthenini kwangathi besingete saba ngemakholwa ngenxa yekwati kepha sibe ngemakholwa ngenxa yekunambitha ngenxa yekunambitha. Hallelujah, thank you Jesus. Bese ngihlabela ngesingami bese ngithi amalanga wethu Jesu amalanga wajika endleleni sincane ngilothi nawe Nkosi yami uyamangala ndotsana bengithi uyakhawula lo muntu kanje so uzwelisa kungathi lo Christ lokuwe kungaba nendlela yekumbonakalisa emalanga ngemalanga angabonakali ngoba sisesondweni bambone Kristu lokuwe babone kuhamba a living evidence yemuntu lothole a divine declaration umuntu lothole simemetelo ejajini lelilungile lelizulu nemhlaba uma amemetela athi akusekho kulahlwa babone umuntu lophila emhlabeni la kulahlwana khona kepha bambone ukuthi uhamba ngetikite kungalahlwa noma guilty as charged kepha kunesimemetelo lesiphuma from the throne of God lesithi noma licala lakho likhona kepha kusekho kulahlwa ngalelo cala kusimanga my friends kusimanga kuthi umuntu thine bomakhelwane kumbe singaba neliqiniso nguye lokugangile umbulele vele umbulele but mase kuphuma simemetelo selijaji lethi ukukhululekile akanacala noma ungaphuma la ngaphandle ukwatile uyacelela lo muntu lo le judge nemanga but you will never reverse the declaration. Singahamba yini njengebandfu labahamba bamenyetelwe ezulwini kuthi noma labanye bangakubalela kepha izulu selimemetele lathi sekude kulahlwa. Umpostoli Paul ke ngenhlitiyo yemsebenzi waNkulunkulu labe kakwenda as a missionary man ona nasisithombe nasi egcineni nanga imagama lamathathu noma lengwehlukanise kathathu nasi simanga singivelela la angibadi bakuthethephi lokho phakamisani kakhulu nibhekisana ngala ngemva khona libandla lelingala ngoba vele bengifuna ukuthi ngala ngakimi kucale the gospel bese kuta unity of the church bese kuta missions. Niyambona malo ngcole ukuthi uyayithunga lento ngalama emagama umpostoli Paul uthi it is only the gospel that can afford unity to those in Christ.
uma sifaka lokunye esikhundleni selivangeli la Jesu Kristu, we will never be united. 2, uthi umpostoli Pawula kuhambisa umsebenzi waNkulunkulu is based on unity. Susa i-unity, ngicela uphume unity. Susa i-unity yelibandla kutaba negap yekuthi how do we extend the good news, because site libloho lelitasimikisa ekuhambiseni tindzaba letimnanzi. Uthi kulesive lesikholwako semaJuda nebantu betive, uma ngabe sitawukhona kushaya ligoli lethu lelikhulu, let the gospel be the reason why we are believers. Number 2, uthi umphumela wekukholwa kwenu livangeli akusuba ukuthi lomnye mkhulu lomnye mncane, lomnye wende kona lomnye akendi kona. Lokukhulu alibe nemthelela livangeli lakhe libloho, so that you are able to preach to others. Ngoba kwalimala leli bloho longesheya ngilongesheya. Umfundisi Hlatshwayo lo shumayela lensingweni kuke kube nemalanga la khona kungahambeki kucala nyalo ngathi sekungcono sekunelibloho delingcono kucala lelibloho bekuthi yilili emanti kungahambeki. Angibathi basensingweni baphila kanjani, but nje bantu benzaweni yabo they always know ukuthi baphila njani. Ngaleso silanga longesha kungesheya kulokunya ashaya emasina athi hawu akuhambeke babe asikhoni kuyofika lamuhla leni bulimele libloho. Umsebenzi ungaba khona but makulimele libloho angeke sikhone kufika kwendeni umsebenzi. The product of the gospel is unity. The product of unity is reaching out. Ngicela sisukumeni. Makalenga Jesu esiphambanweni. Labazalwane sikhumbule bebedele liBhayibheli. Umpostoli Pawula ngathi ubeka lesisekelo kulesahluko uchamuka sewuthi sekude kusho ukuthi kunetinto la ngenhla lebetithi kukhona, kepha masavela ukuthi you have been justified. Uthi ngalama emagama noma beningakalungi senilungile. Kwendiwa yini? Ngoba awukatekiswa licala sewulungiswe yini. Labe kumele, thank you, kulesiphambano labe kumele ulenge khona sonzela kuye bani isiphambano. Yeah. Ngoba bewulahlwe licala likulahle ngekwempela. Ngathi uthi umpostoli Pawula yebo bewufanele kuyawulenga kulesa siphambano, kepha hlola ukuthi kunabani esiphambanweni. Uma bakhomba abashumayela ngoba kuba seGalatia uthi lo Kristu was displayed through the preaching. Hayi ukuthi kwayiwe entsabeni eGolgotha bafike bambona, uthi ngesikhathi kushunyayelwa sithombe ngekulenga kwakhe sabuya.
nanyalo uthi akusekho kulahlwa. Uthi lijaji lelingawacala manga selikhulumile lathi akusekho kulahlwa kulaba kuKristu Jesu. Ngazi uthi wena mbekwacala hlola esiphambanweni la bekumele ulenge khona kuthi sekukhona lo lengile, hayi ukuthi kude lokwendiwe kuze ungalahlwa, kepha ukhona lo sathethe indzawo yakho kuze ungalahlwa. Sewuthi kuwe hamba uhlabela uthi I am free, I am free. Yes, uthi hamba uhlabelela uthi sengikhululekile, hayi ngoba ubhadele, kepha ngoba ukhona lo sabhadele, lo sathethe indzawo. Uthi noma ungakakhokhi lutho, ngesikhathi uva ngathi nembeza uyakulahla, hamba esimemetelweni selijaji, sekude kulahlwa kimi, sekude kulahlwa kimi. Angwade macala ethu ukuthi anganani bazalwane, nami nginewami nawe unewakho, kepha lelo cala alisenawe mandla ngoba simemetelo singikhululile emandleni ekulahlwa. Sekude noma nembeza uyangikhalela, noma nembeza uyangilahla, ngisho ngimuva ngilahla ngigucile ngithandaza ngithi sekude. I feel it but it's not there. Sekude Jesu wayithatha wangibhadalela lebe ngingakhona kwenda wangendela Jesu. Thank you Jesus. Inkosi yehla ezulwini